ane bese ngiqhubeka ngiyaphambili. Mawungena eTabernacle niyakhumbula ne. Mawungena ungena kune gate. Mawungena egate uhlanza ne-altar. Ubheke ne-altar. I-altar leyo emhlatshelo bezwakala. Ikhande ngomuthi omtholo yasisinameka ngane ngebrass. Ibrass why babesebenzisa lapho is heat resistance bezwakala. Ukushisa kwazi ukungena kuyona bezwakala. Okwesibili mawusuka lapho ke ngaphambi lapho uthola umcengezi okhande ngekhopha. Ibrass yebo kwezabantu besifazane. Wakun le altari leliyana ngishilo sathi ke ukwahlulela kuka uNkulunkulu okulungile bezwakala. Linempondo ezine okusuthi umhlaba wonke wahlulelwe bezwakala. Kungakho uchitheka igazi la ukuze liuhlabu kunjani bonke abalethe emhlatshelo yakubayanjani la bethola into etheleke bezwakala. Babenza njalo. Then ukusuka lapho bekhona umcengezi bathi si lava or leve efana leyo yamanzi. Lo mcengezi wamanzi lo umele izwi lenkosi bezwakala. Kuba liyahlanza liyacleansa lenza yonke into. Uma besibeqeda ukusebenza la babesigeza bese bengena phakathi bezwakala. Izwi lenkosi limele lokho bezwakala. Umcengezi lo losungena phakathi ngapha kwa left uthola uthi lesibane bezwakala. Uthi lesibane lelo sikhande ngegold. Igold ke limele uNkulunkulu bezwakala. Lona limele ukuthi ke ayikho uJesu umkhanyo bezwakala okuyibona bona. Ngoba kwakumnyama lapho kungekho ukukhanya iyona kuphela kwakhanyisa. On the right hand side kwakune tafula likhande ngane likhande umuthi omtholo lanyekwa ngegolide bezwakala bese kubekwa izinkwa efana nama-pizza sauce A66 limele uIsrael. Lokho kumveza uJesu eyisinkwa sokuphila kuyisona sona. Kungakho methu uyisinkwa. They could not dispute it. Ngoba wazalela eBethlehem. Bethel kushindawo hem kushisinkwa bezwakala. Ngakho kwesibili mawusuya phambili uthola ialtar le-incense nalo likhande ngegold bese kuyashiswa kulona impepho. Impepho ke imele umkhuleko bezwakala. Njani umkhuleko? Mawufunda encwadini yesambulo lithi kwehla ingilosi yehla lapha ethi uSefuthi chapter mawuqala kuphela yathatha ilahle lomlilo altar leli phezulu bezwakala elingaphandle yeza nalo yafika yalifaka esitsheni sempepho bezwakala yalithungisa bezwakala. Mayithungisa lithi kwabakhona umdumo omkhulu kwabakhona ijudgment emhlabeni bezwakala. Lithi yahlanganisa nemkhuleko yabangcwele behlala imkhuleko yabangcwele bezwakala. Kungakho yayikwazi ukukhuluma isuke lempepho iyele ngale bese isibekela yini isihlalo somusa ngale kwekhethini lelokugcina. Bayithi khona lokungena egatini bekhona lokungena endaweni engcwele lelongena endaweni engcwele kukhona ke ekhethini ebeli lapho ke ngale kwalo khona umphongolo wesivumelwano kunani sivalo sakhona kuthiwa ise-mercy seat isihlalo somusa. Phakathi la sibonile ukuthi kwakukhona ukhambo olukhandwe ngemana kukhona imana phakathi. Ukukhandwe ngegodi kukhona imana phakathi. Ukuthi uNkulunkulu uyaprovide. Is a provider noma isimo sinjani. 2 kukhona ama-tables usuthi izibhebhe zamatshe ebhala umthetho kaNkulunkulu. Bese bakhona induku ka-Aaron esho induku encane ekhomba ukuthi akunjani abubangwa ubupristi. Khona-ke abanye khona-ke ngizocela ukudlula kancane lapho. Induku ka-Aaron ngifuna ukuhlukanisa. uNkulunkulu umehlana noMoses ehlana naye entabeni ukhuluma naye. Uzalo ubona isihlahla siyavutha mebona sivutha sebeyakhuluma abaqetha sokukhala istory short. uMoses wephethe induku eyokwalusa bezwakala. Induku wephethe just induku njengomZulu ahlukana nenduku bezwakala. Wephethe induku nje bezwakala induku yakhe ahamba nayo bezwakala. Hamba nani ephethe induku yokugada izinto ubuse kushayelwa kwakuyini bezwakala. Then-ke Israel wonke weba nenduku ayiphathayo. Kungakho ma ufunda lithi uMesezofa uJakobe wancika endukini yakhe wabusisa yini abantwana bakhe. Kuthiwa kulezi induku abanye babephatha zaziqopha amagama noma aqopha ihistory lapho kezwakala. Kungakho ma uthola induku ababa wakho ine history kezwakala eyazi ukuthi yanqoba yenzani kanjani kezwakala. Lona kwakwinduku nje yakhe alusa ngayo kweyakhe kezwakala.
and then uNkulunkulu mayitha akayibeke phansi uyaphendula lento uyaphendula inye wathi akayibamba bezwakala wase yakhala ukuthi akwazi ukukhuluma wasethi right ngizothumela abani uAaron uyakwazi ukukhuluma wena uzoba uNkulunkulu kuye yena abe umprofeti mawufundisisa lapha noAaron wena yakhe induku ezwakala ayihamba nayo nayo ngakho ke uma ngabe esefika uMoses etshela uAaron ubone kulezi inhlupheko ezafika lapho kezwakala khona ezenzwa uAaron etshela uMoses wayesenza ngenduku jaze ondari induku yakhe la ephatha kezwakala kodwa la lene yafakwa phakathi kezwakala kwakuyinduku yayimfishane kwathi abazigawule baye esihlahleni lesi somalimote bazigawula bazihluba kuba bakhipha wonke amagatsha basithatha lelo sibhele igama lomuntu base beyasithatha ke lezo kezwakala basifaka ke zabeko Moses mase ufika kusasa thola kaAaron ihlaza yaphuma amagatsha yaphuma yamaflower yaphuma nama-almond bezwakala wasethi lokho kusho ukuthi ubupristi abubangwa iyona ke le yathathwa yafaka kuphi iphongolweni afakanga la ihamba na wahlala ihamba na eyafakwa la yileno kezwakala zabantu ya ilokho kuphela bengithanda ukudlulisa then okunye ukuthi sithe ukusibekela ukuvala covering yayingavali phezulu kuphela yayivala ibici ngizokala yabona iBhayibheli malithe wesifazane athwale ngizokala lelo verse lokuthi athwale ngesiGreek lithi kapakhelipto usho ukuvala ibici uvala kwemboza ibici nothi uthi uthwele bufake uchuphuchu noma uchuphuchu isincane lesi isincane mawubuza ukuthi esontweni la kuthwala khona ukuthi waye ungathwela athi yini le ufuna umbuzo athi uchuphuchu ngaloko uzobuza athi yini la iphela uncane nje kuhlelela bese kuba neveli ezokala lokho kona ukuvala lokho onuthola kwenza amaGreek ngokuvala so kwezwakala amaGreek avala so ukuvala ibici to cover fully kwezwakala and then ithabanakele lali njalo le eyokuqala eyilinen elihlosi lavala lithi ngci bese kuza ekhandwe ngoboya bembuzi imat ivale ithi ngci ilikhave fully fike phansi bese kuzwa zeni izikhumba zithi ngci phansi bese kuza isikhumba tamahashi amabhesethi ngci phansi kwezwakala ngakho amaplango egold ayingabonakali mawungaphandle bayivalekile kodwa mawusungena phakathi la wafika uwabone khona kwezwakala ubone nobuhle bonke sizana baba ingathi mhlamba ayivale phezulu ingavalekile umuntu abone ngophansi wawubona into embi kwezwakala silwane phansi kanjani kwezwakala kuba ngitheke ithabanakele fanele livangele mawungaphandle ayikho into embi kodwa wangena phakathi uyadraya ubona ubuhle ngobusaphuma okay namhlanje ke sizongena the garment, the priesthood garment, the garment of a high priest. Logo sithole encwadini Exodus chapter 28. I will advise kakhulu kulabo abakwazi ukufunda amalanguage omayi2. Mawufunda ngesizulu izokudida mfana kithi uzosangana ekhanda badirile yasizwakala ngcono uyifunda ngesingisi yezwakala ngoba lekutshela ibhantshi lani ufana noma ufunda ngesingisi lama ithabanakele ikutshela ngezingwegwe likutshele ngani kwezwakala ngcono mawufunda ngesingisi ngilekutshela the pole the net the curtain lapha izokutshela kwezwakala izokutshela ke uhambe na right from chapter 28 verse 1 to 43 uma angizungena ke verse by verse kwezwakala nginqamula nje phela uma iqala kufana nethabanakele uma sifunda kwakho wethabanakele iqala umpholo ezivumelwana ngithi esende bese liyahlehla ke lize lokugcina egcineni bezwakala nala liqala mawuzo ungayi-understand kahle uzonenzela kahle ukuze si-understand kahle uma liqala nge-iphodo effort bezwakala iphodo iqala lapho bezwakala iqala ngento iqala lapho bese iyaqhubeka iziyofika ekugcineni verse 20 verse 40 bezwakala ila could not verse 40 verse 39 ila ikhuluma khona 39 no 40 ikhuluma ngaba ngezinto engabe ezokuqala ifaka bezokugcina yona bezwakala
ngakho ngizokwenza ukuthi kube lula ukuthi si understand kahle. Ake siye ke ngokwamavesi bezwakala. Number 1, uverse 6 ukhuluma ngama colors. There were colors kwafuna iweave ngawe le airport bezwakala. Yayiweave ngama colors, makhala ingubo gold, blue, purple and scarlet. Scarlet red bese bake nombala omhlophe bezwakala. 1 yayiba ingubo bezwakala ifana nengubo efakwayo so ngizonikombisa yona ukuthi yayima kanjani. Ithi lapha ithi yaba ama 2 pieces bezwakala bese ehlanganiswa la phezulu kuba ipiece yangemuva kube ipiece yaphambili bese iyahlanganiswa la phezulu bezwakala. And then yayiba ke namatshe ayi2 ngapha bezwakala phezulu ngapha. La matshe ayikhandela ibase ngegold bese liyabekwe elinye ngapha libekwe ngapha ayiqoshiweke bathini encrypted bezwakala. Engraved amagama 6 ngapha abantwana bayisa ngithi babelele 12 tribes ngapha kulelithi ngapha 6 ngapha ku6 bezwakala. Lawo matsheke ayesho ukuthi ngoba wayethi mengena eyokhonza umpristi omkhulu kusho ukuthi wayethwele uIsrael kuphi emahlombe. Ayesho ini remembrance ukukhumbula bathwele emahlombe ungena nabo kuyozala umpristi omkhulu sizwana. Bese ke kuyaqhubeka kuverse 8. Uverse 8 sithola ibhande bezwakala ayesibopha ngalo elalibopha lelo le import bezwakala lo lelibonakala ngaphandle wayesibopha ngalo nalo liwiviwe linjalo bezwakala sizolibona mase siqhubeka endele ukuthi ibamba ingephezulu. Bese kuthi number 2 masifunda uverse 15. Verse 15 ukhuluma ngebreastplate. Ibreastplate kwakuyinto eyayicishe ifane lesikhwama. Yabona isikhwama lesi esikhandwe kahle sasiwiva naso ngamakhala amahle bezwakala. Isikhwama nje simasoko bezwakala. Sasibaswa isikhwama ngapha isikhwama indani ngapha iliwive kahle bese siba namatshe bezwakala. Angawa 3 lines 4 4 4 bezwakala. Lakho wona ke aye nawo on a base ibase yakhona kwakuyigold bese ke esebekwa ke lamatshe enzenjani engrave amagama ezizwe zikaIsrael eziwu12 bezwakala tribes of Israel abhalwe khona. Sasivulekileke laphakathi bezwakala. Lakho Aaron ke wayethi sasivulekileke la bezwakala. Uma ke phakathi noma ngangeni lapha sasivulekile sisikhwama bezwakala. Sona ke sasibala esifubeni. Lokho kusuthi uAaron uma engena laphana eyokhonza wayemthwele uIsrael kuphi esifubeni sakhe bezwakala. Lapho seduze nobani noNkulunkulu. Okunye wesibili okwakusho lokho kusho ukuthi ke kwakuyini ubathwele enhlizweni akasoza akhohle bezwakala. Bese kuthi isikhwama lesi sasishwe nejudgment ngoba because la lento yayifakwa phakathi sokhuluma ngayo iUrim neTurim kwakuthi uma kubuzwa uNkulunkulu umcishe efana namadice land ikhishwe iphoswe phansi bese kuyabuzwa ukuthi yayenze njani kanjani ngathi izangoma thatha amathambo zona zashaya amathambo wakhipha isikhwameni nakwezwakala isikhosisile. Yeah manje ke bese njalo asazi bazamela abaningi ukuchaza ukuthi aye khulushwa kanjani lamatshe bezwakala la efakwa phakathi bezwakala lawo ke sizwana basabana. And then lento ke yayiba njoba ikhona so yayiba nentambo yayiba nechain yegold angithi into ehlala so la ngaphezulu kwengubo bese banegold ehamba so ichain ehamba so ukuze ibophele la phezulu ijiki ibophele ngemuva nalapha nala iceleni ibe namasongo ibophe ukuthi ingasuke esifubeni sakhe bezwakala hold it down. Ibreastplate leyo sizwana basalwana. Bese siya ku breastplate uverse 22 ukhuluma ngechain yegold bezwakala. And then bese kuzothi uverse 30 ukhuluma ngalamatshe ayefakwa phakathi bezwakala ayefakwa kulento kule breastplate amatshe la wezwakala ukubuza intando kaNkulunkulu. Uverse 31 ukhuluma ke ngengubo eyayifaka ithi blue robe bezwakala yayikhandwa ibe nembobo ukuthi ingadabuki ekhandwa straight ngathatha yabo lezi kube egqoka amaNigeria
yayiba njalo so ivulwe so bese iyafaka ufake so ukuze ingadabuki yayikhanda ngombala oblue yona bezokala umbala oblue umele bani uJesu engovele ezulwini emphethweni wayo legcineni yayisiba namapomegranate ngoba nabaza amapomegranate amahananati naza amahananati pomegranate bezwakala akhona lapho omile bezwakala oma ngithi memila nenhlamvu mesomila yakhala khehle imonisa ngomashaso ayenjalo bese kufika kwethen phethweni be ipomegranate kube ibheli yegold pomegranate ibheli nawo ke ayinama colors ayidaka benama colors ahlukene bezwakala right be emphethweni wayo lokho kwakwenzela ukuthi umpriest uma ephuma esephuma endaweni engcwele babezwa ngaloko mesahamba bele ngaphandle beze ekhale bazothi umsebenzi unjani uphelile mayesephuma ke seza ngaphandle uzwakala izigeza ngazo uzwakala ngalamabhela akhalayo nenkosi yethu umhla ibuya masifunde encwadini yabaseThesalonika ithi kuba khona umdumo omkhulu yezwi lecilongo elikhulu nokuzamazama ngoba usuthi isiyeza ngizwakala bengisahlole ngokuza kunama expectations amakhulu akhona ezinkolweni ezikhona bezwakala cishe awu4 amaKristu alindele ubani uJesu ozobuya that is great expectation bezwakala abaJuda balindele into enkulu yokuqala balindele ukwakhiwa kweTemple kunekhalenda kade ikhona biphuma ngazo misaphuma yini ebenomfanekiso weTemple bikhishwa ukhonya kaAkamen Raymond Akamen ibibhalwa phansi ukuthi let the temple be built in our lifetime into yomJuda wonke ayifisa ukuthi let the temple be built in our lifetime babheke lo ukuthi likhanda ubuya kwalo selisho ukuthi uJesu njalo uMesiya wabuya kwezwakala azomisa ke umbuso wakhe and then bese kuzoba enye bese kuba laba abahlubuka ama-watchtower bezwakala baba abazalwane base beyahlubuka bezwakala umqalo wawo uRasele wahlubuka abazalwane waqala lenkolo yakhe bane expectation enkulu nabo hambe qhubeka bona ke babhekela umbuso omkhulu ozayo onama apula ngangekhanda lomntwana lo mbuso abakhuluma ngawo hayi umbuso kanjani omkhulu umbuso onama apula ngangekhanda lani lomntwana that 1000 years leyo 1000 years izela ngokweBhayibheli abaJuda ngoba uJesu kuchapter 19 yokwehla nabangcwele afike amise aboshwe uSathana avalelwe emkhawuleni uSathana futhi uvalela ngeke avalele nengilosi ayibizwa nangegama kuthiwa nje ingilosi konke uSathana kana manje umthathe umfake lapha imsili umfake 4 at the bottom for 1000 years nakho kuKristu abuse kanye nebandla engumasiya ngoba mayiqhamuka lapha bombona bamgwazayo babone ezandleni babone nani nansi long story engayikhuluma ngaloko kodwa nje athi sho bese bathi kanti uye lesambethelayo bakhala bezwakala bese yawumisa ke lo mbuso wabaJuda wathatha umbuso wawo ngoba ngale makhunya nge12 tribes bezwakala each and every one kule 140 basifaka lapho kanti abekho la bala zonke izizwe kaIsrael khona isizwe singekho lapho esakadani indawo yasithathe ubani abantwana bakaJosefa uManase no Ephraim bese yaphuma bani uDani isizathu saloko uma ufunda eBhayibheli uyakhomba ukuthi umphiko uKristu uyophuma esizweni sakadani yakho mawubheka izinto lezi evelalo ama symbols lawa avelayo uyezwakala urepresenta njengoba kushiwo kuyena lithi uyini uyihashi elishawe inyoka esithendeni lakhipha umgibeli lamlahla ngemuva uyezwakala bonke bana njengamandebela amanye arepresenta uqambu into efana leso nesizwe eShayeli representwa yilwane ethize nezithize uyezwakala kuyabonakala ukuthi ke uDani ngakhe ngekho lapha uyezwakala ngakho alikhi wasithawe khona lapha abalela kule hansi ukuthi after 140 yabona izizwe eziningi ezikhuluma from all languages and tongues ilaso kuhlanganiswa khona bonke ke abanye abantu bezwakala hayi wasithawe ngakho into wasithawe abadukisi bekhathi zokugcina manje abantu bafuna nina bafali kodwa ngeke ngaxabaneke nabo kakhulu ngithi nina ke
nikhuluma ngombuso ozayo wamaphula angangekhanda lomntwana bahleke lithi thina sikhuluma ngombuso okhona ukuthi uJesu umbuso usuku ukhona kithi ungekhathi uyazi amamthabethe ungekhathi lo mbuso lo siyobona ngani ukuthi ungekhathi uma sesikhipha amadimoni ngomuno kaNkulunkulu mothi idimoni liphume seliyaphuma lisho ukuthi ke uNkulunkulu akasahlala eTabanakele usehlala kithi ngekhaya wabonakala lapho ngelanga lePentecost abantu bangashi kodwa kube nehloti zomlilo ukuthi akasahlali le usengekhathi okay iyona expectation enkulu ngithe yani eyabazalwane babheka uJesu abaJuda balindele ukwakhiwa kwethempeli nanenye nokubuya kwaMesaya ama-watch tower alindele yini umbuso omkhulu amaphula angangekhanda lomntwana laba abanye-ke okwaba akho mahomedo obuyayo akho lutho obuyayo kwezwakazi lokho nje kuphela lama-expectations akhona emhlabeni ngakho-ke lamabhela ayikhalela lo ukuthi useyabuya kwezwakazi then bese kuthi uverse 36 ukhuluma nge-gold plate eyayifaka la ekhanda kwezwakala umpristi kwezwakala yayifakwa la ekhanda and then kukhona leli gama abalisho bathi mitra ne kodwa ngesingisi bathi isetabern kwezwakala njengalento efakwa yini amasulumane kwezwakala ikakhulukazi ebuke eright okuyiyona yona ibona lefakwa abapristi bama-Russia nabe Jewish Orthodox kwezwakala lecishe ifane negqoko zabo wesele ehamba so ithi so kwakuba into enjalo kwezwakala bese ke ithi ithabeni yayinjalo kwezwakala njengalesigqoko sakho nje kwezwakala yayima kanjalo kwezwakala lomphetho bese ke lo thayela lo ufakwa la oyigold bese uboshwa ngentambo eblue uboshelwe ngemuva bese kuyabhala ukuthi holy unto the Lord kwezwakala ngamagama ukuthi isho ukuthi umpristi ungcwele kuNkulunkulu uphethe lonke ulaka uvimbela ulaka lonke likabani lukaNkulunkulu lungafiki kubantu funde ngikhohle ukusho ngikhuluma ngeTabanakele ukuthi uma kumiswa izizwe zaze lisurround yezwakala iTabanakele ziye ngokwesizwe sazo kwezwakala kodwa isizwe sasiba all around sona kwakuba isizwe sakaLevi elithi iBhayibheli babevimbela ulaka likaNkulunkulu ukuthi lungafiki kubani kubantu bona babe malapho kwezwakala lokho kubuyele emuva niyakhumbula mawufunda ku-Numbers mawufunda ku-Numbers lithi uBalaki waqasha uBalaam ukuthi azoqatha abantwana ba-Israyeli ngakhuluma ya ukuthi-ke wabe sebayenga wathumela amayenga adoda nani wasethi mase sekungena isifo esetholakele ukuthi babonile bengena laphandle engena neyenga ndoda wathi uMoses abakaJehova abese ngapha ngakini uLevi waphuma lapho wadumela umkhondo esembulele base bayababulale bonke abanye bezwakala lithi bathi bangaqala ukubabulala esikhathini ebulala lo lithi isifo senjani sanqamuka igama ngoba sasesiqalile ukubhebhetheka ulaka kaNkulunkulu laphela okay and then ku-37 ikhuluma ngeTabernacle bezwakala lesigqoko lesizwakala esasifakwa umpristi sasikhandwa ngelineni bezwakala sasikhandwa ngelineni elinjani elimhlophe bese kuthi uverse 39 kwakuba nengubo yokuqala eyayigqoka yabona ingubo yokuqala nethini lezo abathini abakashembe bathi umNazaretha bezwakala lesi sifaka nathi eZayoni bezwakala lesimhlophe lesi sinokhalipho bomhlophe yayifakwa ke nayifakwe yonke ize yofika phansi bezwakala isho ke ubamsulo kabani kukaJesu ake bamthole ngenacala uJesu number 1 umpristi wayemhlolwa amthole ngenacala izwakala kodwa wasethi ngobuhle unjani wathi waqala wathi uhlambalazile umethu into enkulu wathi futhi iqala bambeka lona ukuthi uthe angalibhidliza ithempeli kwezwakala elakhiwa lakhe emkwenziwe entala ngoba wathinta ithempeli kuba Israyeli wathinta into enkulu kanti Jesu wengashi ithempeli qobola kodwa wesha umzimba wakhe and then basebethi ke okwesibili uthi uMesaya bathi umpristi wadabula ingubo zakhe wathi inesasoleka bathi uma bethatha le ndaba isa kuPilato it will not hold only water uPilato akangeni kulezo bathi asithenga abantu abazoqamba amanga bathi sizwe ethi uyinkosi ingabe sakhishwa imali yani ye-tax the moment wathi kumRoma imali ye-tax ingabe senziwa sokonakela usumthintile ngakho ke bamthole ngenacala nabo baqamba amanga ngithi number 2 uPilato wamthole ngenani engenacala
Okwesithathu unkosikazi kaPilato wamthola ngani engenacala watshela uPilato ukuthi yebo ungabi nacala nalo muntu angilalanga ebusuku. Owesine kwaba uHerod wamhlola wamthola ngani engenacala. Owesihlanu kwaba yilo owayese okwesikhathi uPilato wamthola ngacala mara wathi akashawe ngiyakhumbula. Ushayelwana umuntu ngoba phela esethe akanacala ngeze zange akanacala kodwa amshayele. Lithi iBhayibheli wafunda Mateyu wamshaya ukuthi kugcwaliseke okwashiwo izawo ethi ngemvimbo yakhe thina siphilisiwe. Ngezwa kahle. Mawufunda kwamanye amahumusho ngezwa kahle. Athi ke umzimba wakho enjani ulinyiwe ngezwa kahle. Ngiyathemba sasikhuluma ngale ndaba ukuthi le ndaba ukuthi uJesu washaya 39 stripes alikho lelo qiniso. Jesu ngangikhuluma nani? Alikho uJesu washaya 39 stripes. Wathi yebo mhlawumbe ngikhuluma kubafundi. Ngangikhuluma nani na? uJesu akashaya 39 stripes. Ngezwa kahle. Ngoba uma ufunda encwadini yabaseKorinte besibili uPaul ekhuluma khona ngokuhlupheka kwakhe. Uyachaza ukuthi ngashaywa imvimbi ngezwa kahle. Ngaphela bese ethi ngashaywa imvimbi. Bese ethi kubaJuda ukuthi ngashaywa imvimbi. Bese eqhubeka ethi kubaJuda ngashaya imvimbi ewu40 minus 1 39. Because umJuda umuntu uma ezohlolwa ukuthi noma ethwese icala ukuthi wenzeni wenze njani wayenika isigwebo. Ngiyakhumbula amaphoyisa ayekhona ngamaphoyisa manje nazi nifikeni nebengasashaywa abantu akithi. Thina lesikhathi sisamaphoyisa umuntu begwetshana bebegwetsha 6 lunches. Umezo oshaya ke ushazi beyi3 bese kuthi esibili lezi ezi3 enye kushaya 1 ziyele beyi3 bese esibili igijimela phezulu kwenye gijime phezulu kwenye gijima u6 ngizwa kahle. Akuzi kudala bewuthola ezi3 kodwa enye igibele phezulu kwenye sasibasha kanjalo thina esafunda emanzimtoti right. Ngakho ke uJesu ngakho umJuda weshaya egwethiwe ukuthi uzogwetha isigwebo sani sokushaya weshaywa 39 stripes. uPaul kubaJuda ngashaya 39 stripes. Ngamanye amagama lesikhathi eshaywa uPaul bemshaya ePhilip akashaya ngamaRoma ngizwa kahle. Njalo akashaya ngamaJuda ngizwa kahle. Washaywa yini amaRoma. AmaRoma mayishaya ayithatha into bathi cishe ifane nekati. Bathi ikati ngizwa kahle. Inesibambo so besiba namaforce awu7 lapha egcineni kwafaka inzima noma kufaka amathambo. Uma bekushaya babeyishaya lento bayishaya bese beyidonsa beyithwezwa kahle. Bangabazi kunjani iphume nani? Inyama iphume nenyama. Ngakho uJesu akashaywanga under the Jewish law. Ngoba base bemthathile ababantu nasinangena lapha enqabeni ngoba yisabatha kusasa sizozingcolisa kwezwa kahle. Base bethi angene bani? Akangene yedwa ayinqabeni yamaRoma. Lo ekhuluma ekhipha isigwebo kwakuwumRoma. Washaya uJesu ngendlela yani yamaRoma kwezwa kahle. Bamshaya emhlanje kwezwa kahle. Ngakho there were no 39 stripes. Ilama charismatics afika ilahle khona. Ngoba uma becategorize izifo bathi ziwu39 njengomkhuhlane hamba neflu nani 39 kanjalo kanjalo bese behlanganisa yazi ama charismatics akahlanganise nento engahlangana bese bethi washaya 39 stripes akashanga phela ayikho leyo othandi. Yes ayikho 39 stripes bezwa kahle ayikho uJesu akashanga bamshaya kuJesu bezwa kahle bamshaya. Ngakho ke sithe ubani 1 abaphristi bamthole nganaqala. 2 uPilato wamthola nganaqala. uPilato wamthola nganaqala. Herod wamthola nganaqala kodwa wamshaya. Owesihlanu kwaba uJudas Iscariot owathi impela nginikele yini igazi lingenaqala wathatha imali wajikela phansi. Then ngoba yena wefuna ukugena ngamagama. Manje wathi uJesu njengenkakha kwezwa kahle. Yena useyithathile imali wamnikela kubo. Uma ngabe sephunyuka uJesu eshama miracles ephunyuka isafuni yena nginikezile yena ngimangile namthola kwezwa kahle. Ngakho ayifuni imali. Kodwa mayebona uJesu uthi lo muntu ekade ngithi ngiyagena ngikhanda imali ngaye naku bemthathe behamba nakasavezi lobungulo lobungwenya bakhe kwezwa kahle. Yamshaya le lwathi nginikele ini elingenaqala kwezwa kahle. Yena wethu uyabhagena ngoJesu ngoba indoda eyithanda imali ngoba kuthiwa wayephatha isikhwama ithonda imali. Okwesibili wayethi ufuna ukumdiscipline uJesu ngoba uJesu wamkhuluma kabi ngaye. Uma ethi yena wayithathela imali le
samafutha ngabe le mali ifaka kuphi esikhwameni ngoba abanjani abampofu bohlala bekhona njalo bazalwane ngisana ukuqalaza kumayikhala ifoni akusuka umuntu asikayivala ifoni not ukuze kusoka umnikazi ngoba kusimple phela ukuyivala ifoni ukunqoza phela ilento esisenza amasontweni umfundisi uyashuma lapha phezulu kuyiBhayibheli baqalaza befunda abahleli phansi babheka kufuna kuqhamuka iasha lizothatha leyo nto bona bakhona bakwazi ukwenza leyo nto phakama lokho okay sengiyabuya isindabeni ukuthi ke wethu yakuthi uyamdiscipline ukuthi angizomdiscipline ngimdayise kodwa ngizogaina naye ngoba ungiphoxile begcwela yini abafundi wathi mina ngikhuluma ngemali yena wathi hayi bohlala begcwela abampofu kezwakala emva kwaloko ke naye wathi nani owesithupha ngithe besihlalo owesithupha kwaba induna yekhulu bamgwaza ngelokhu nje omkhulu kezwakala waphuma yini igazi namanzi wathi na impela lo indoda ubeyini bengolindoda kaNkulunkulu ngamanye amagama ingubo emhlophe yathi uJesu wathola lengenacala noJesu babuza ukuthi ubani ngibekeni icala phela ukuthi ngileni ngakho yesho lokho ezwakala ingubo emhlophe yelinen and then bese kuba ngithi imbirijesu lezwakala uverse 42 ukhuluma ngani ngetithe itithe niyayazi itithe niyazi itithe angithi namadoda amedlala ibhola yayifaka itithe angithi ifakwa ngaphansi yayibamhlopheke le tithe iqala okhalweni mawufuna u40 ithi yayiqala kuphi okhalweni igcine kuphi emathangeni yelinen yayenzela into ezimbili number 1 ilinen yayi14 bezwakala bengafunakala umuntu atholakala noma ubona ingubo lelinen engaphansi kwazonke lezi angatholakala umuntu ejulukile bezwakala ngoba i-cotton yayibambe ya-absorba yini umjuluko ngakho angatholakala ejulukile okwesibili lithi iBhayibheli ke la kwangathi wafuna uvala ubunqunu bakhe bavale yini angangeni phambi kwaNkulunkulu naked ngamagama kwavala ubunqunu bakhe lo sitholile kwamavesi nayo yonke amadodana kaAaron wona into ayifaka mawufunda lapha kuverse 40 isiwona ayifaka lengubo yelinen azibophe ngebhande nawo lelinen bese ifaka amakhetha amhlophe kuphela laba abaphisa abancane umphristi omkhulu weqoka lezi impahla engiyishoyo kukhona ke into engiyithumelele uShemen ekhuluma ngeiport yezwakala ngakho ekhambeni kwekhathi laphana bengibuka kuYouTube kuqhamuka odoctor noprofessor abakhulu benkulumo eziphambili thumashi iyabashaya abayikhiphi lokuyona bezwakala ngoba bona bezokuthiwa kunamaphisi ayi2 bezwakala lamaphisi ayi2 bese beyawenza lamaphisi ayi2 bawenze ahlangane ngemuva bezwakala asuka la ahlangane ekhanda ahlanganele ngemuva bezwakala bese lokhu bonakala la kwezwakala la kubonakala ingubo ezibhlue bomo uyibona ibonakali le enamakhalas iairport kwezwakala bayiveza kanjalo mbambamba akushiwo lapho ukuthi isketi kwezwakala okwesibili lengubo le iport lababe lesikhulume ngayo yayinamatshe la kwakuthi emva kwesikhathi nobuzo uDavid wabuza wathiwa ayilethwe ingubo yamahlombe kwezwakala kwakusho lo ngubo ayibeke ubuzwe kuyona kwezwakala ngoba ithurume engekho nani yayisebenza nayo ukubuza uNkulunkulu kwezwakala ingubo yamahlombe okay bengifuna ukuveza lokho ke and then ke manje sengiyabuya ke sengizolukhombisa ke ngizoyiqala ekuqaleni ukuze niyibambe kahle ke okay ngumuntu ke ogood ekudrawing angikwazi ukubhala kodwa ukudrawing good ngizodraw umuntu ne hayi man okay lo muntu uyahleka ngoba and then hey I'm not bad ne right number 1 ingubo emhlophe
lento imhlophe edi wena mfana zami nayo imhlophe okay kulungile angiqale noma ngisebenzisa yona le emhlophe le emnyama lezwakala le ngubo eyilinen ene okokuqala sithe kwakuyithatha uverse 4 angithi wefika afaka ithatha iqale la kwezwakala ithatha le kwezwakala ithatha ayifaka kwezwakala mayisegqokile ishona ubungcwele futhi ivala ukuthi angajulu phambi kwakhe futhi ivala ubungcwele kaNkulunkulu uma eseyifakile bese ifaka ingubo emhlophe niyibona ingubo emhlophe eyilineni yonke le sizwana basalwana uma eqedile yale ngubo eyilineni bese efaka eblue ngaphezulu eblue angathatha ublue ya afake eblue ne blue garment yona kayivali ifika igcine la kwezwakala ikhuphuke ithi kwezwakala bese banama bed nama pomegranate la kwezwakala le ngaphansi ngikhohlwe ukusho ukuthi yayinebhande lelinene asibopha ngalo kwezwakala la ibelt le kwezwakala linen belt kwezwakala iyayikhona lena eblue yayingenalo ibhande kwezwakala isho ngakho ke ngidispute le ndaba eyifamise ukusho abanye uprofessor kakhulukazi uJames Wekani ngangamuza esho lokho ethi uma lo wesifazane owayenomopho wethu ufuna ukuthinta umphetho wengubo kaJesu wesho lengubo le ethi umeke wathinta lo mphetho wengubo loba ekhomba ukukhungani ubuNkulunkulu kaJesu ethi umethinta hayi lemhlophe le yezwana amaphono kathi nami ngizokala athi injalo ngoba yona ayifaka kakhulu amengena ngalo ngizokala athi ke wathi umethinte yona uzophila uJesu wengeka linge afake impahla yompristi babezombulalela okokuqala ngoba mawufunda encwadini yamaHebheru I think chapter 1 ikhuluma upristi I chapter 7 chapter 7 la ikhuluma ukuthi njoba sazi ukuthi inkosi yethu ayiphume kwisizwe iphuma inkosi yethu iphuma esizweni ongakhulywanga ngaso ukuthi kophuma umpristi kuso ngoba inkosi yethu iphuma kuphi esizweni sakwaJuda ongakhulywanga lapho bakhona umpristi izwakala ngoba umpristi uphuma kubani uLevi ngakho uJesu umezoba chapter 7 umpristi ngokokuma kaMelkisedeki in the order of Melkisedeki ukuba khona kwakhe izwakala ube umpristi uMelkisedeki wabona Abraham kusasele 460 years ukuthi ubani uAaron abe kupriest babahamba baye eGibhithe bahlala 430 uma bephuma sikali isikhathi ke sabani sika Isaka sika Jacob ngethu Abraham bahlala for 140 kezwala basithatha lo mnyaka le base bebuya ke sebeya entabeni yaseSinayi mabefika entabeni yaseSinayi wasu Aaron esenikezwa yini ubupriest ngakho ubupriest bukaMelkisedeki bupresida bungaphambili upriest kabantu buka Aaron ke 400 and something 430 years bezwakala precede bezwakala yabonga phambi kwaloko bezwakala uqhamuka lapho bude kakhulu ngakho uJesu makuthiwa ungumpriest ngo-order likaMelkisedeki not lika Aaron bezwakala limthatha limjampise limbeke phambili kuka Aaron bezwakala siyezwana la before Aaron ngakho ke lithi bese lithi ke uma ke kwakudingekile ukuthi abe umpriest uJesu kwakudingeka ukuthi kushintshwe nomthetho ngoba ngomthetho kwangeke abe umpriest ngaphansi kwani komthetho kaMoses bezwakala ngoba akaphuma endlini kabantu kaAaron kodwa uphuma endlini kabantu kaJuda kungakho lithi kwabe sewushintshwa umthetho songena isivumelwano esisha mawuqhwe incwadi yamaHebheru wangena ivumelwano esisha wangena ithembelisha wangena inkonzo engcono right through kezwakala eza nalompriest onjani okhona ngiye ngikhulume kahle uma ngikhuluma nginesikhathi la kubafundi ngithi ke indaba yethu isobala kuba uMandela ngoweconstitution yathina sine history khona yeBhayibheli uMandela ngoweconstitution endala wengeke abe yini is a president
kodwa ukuze abe yipresident eparliament wadinga ukuthi kushintshe iconstitution kwahlala eCodesa kwavunyelwa kodwa babengeke bambeke wadinga ukuthi kubuye ithathelwe iconstitution ephase eCodesa iye eparliament ifike iphasiswe ukuthi iyaphasa manje uyezwakala ezomvumela umuntu omnyama abe yipresident wathi mayisemvumelele yavotela yaphasa yathi mayisemvumelele siphasile kwase ukuthi asesiyamkhetha ke upresident wasukuma uwini waphamisa igama lika Mandela wakhetha uMandela under a new constitution emvumela ukuthi abe yini upresident noJesu kwadinga ukuthi kuphume Old Testament kungene iTestament esha uyezwakala uphele Old Covenant ungene icovenant entsha emvumela which allows him that he will be a priest kunento emva msuku kukhona ehlupha thumashi bazalwane sakhuma ngopriesthood kezwakala yokuthi bathi umuntu ofuna ngadli isidlo akufanele kube umuntu onjani kufanele kube umuntu osebhabhatisiwe ongabhabhatisiwe angasisi isidlo senkosi niyakwazi lokho ngithi izwakala ngithi mina isidlo senkosi mbambambamba umuntu okade engafanele asidle lo ngakhipho kweshumi umuntu ongakhipha weshuma afanele ukudla yini isidlo senkosi why because la sibona khona iwayini sibona nesinkwa sibona nokweshuma uxhumeke khona Genesis chapter 12 verse lika 14 izwa no chapter 14 verse lika 12 yeah chapter 14 verse lika 12 yeah uyezwakala kubani ku Genesis la sibona khona bani uMelchizedek evele hlangabeza ubani Abraham wamnika isinkwa newayini lona wamnika yini okweshumi kwakhe ngakho ke lona uyarecognize ukuthi uJesu yalo uMelchizedek uyezwakala ungumpriest wakhipha okweshumi kuyena sizwana ngakho ke wena mangabe ufuna kungakho chapter 15 lithi ke wabe sethi manje lithi emva kwaloko wathi ngiyisihlangu sakho ngiyakuvikela ngoba weshumi lithi uyavikela uNkulunkulu wathi ngisihlangu sakhe lithi emva kwaloko emva kwakuphi kokhipha okweshumi kwakhe ngakho ikhona lingakhipha okweshumi lona ufuna lingasidli isidlo ngoba lifuna ukuthola isibusiso elingezange libe connected kuso ngoba mawufunda ilokhunjo iphasika kezwakala elalidliwa kezwakala akukhulunywa ngesinkwa newayini ukukhulunywa ngenyama nani negazi kezwakala kodwa la sithola khona this is an exegesis principle of first mention la siqala khona sibona iwayini nani nesinkwa nompriest sibona kubani umuntu okhipha kweshumi khipha kweshumi uyaqiniswa kezwakala Abraham sizwana bazalwane right and then okwesibili lithi abanye bathi well okweshuma khulunywa ngako on the New Testament sikiyeke ngibuyele la ukuthi okweshuma kungaphambi kwani kwe New Testament because ubani wakhipha eqala Abraham no bani noJakob wakhipha uma sengena emthethweni kwangena nabo ngikiyeke lo kwezwakala mawufunda things Matthew 25 efana lezo kwezwakala kodwa bazothi uJesu wekhuma nabaJuda ukuthi ngicina lokhu nalokhu kodwa nigcini lokhu kwezwakala kodwa ine mawukhuluma encwadini yamaHebheru ithi uJesu ungumpriest if you accept ukuthi uJesu ungumpriest bizwakala ngokokuma kukaMelchizedek ukwamukela lo ufuna ukwamukela ukuthi ungumpriest osakwamukela okweshumi kwakho uma ukwavumela ukuthi uJesu ungumpriest wakho ngokokuma kaMelchizedek ongenile endaweni engcwele ungena ngaya ngithi ngakho ke usakwamukela okweshumi kwabani kwakho ngoba lithi iBhayibheli uAaron wakhipha okweshumi uyezwakala lithi uLevi okusho uAaron wakhipha okweshumi kubani uMelchizedek wambusisa bese lithi wakhipha kanjani ngoba kwasesile iminyaka engakana lithi wayesokhalweni likabani lika-Abraham ngakho uAbraham mekhipha okweshumi naye ubani uAaron wayekhona sasele 430 years abekhona ngamagama masiza kule breaking of covenant bizwakala umkhulu wakho uma egibela imfene ebhekise emuva wawusokhaleni lwakhe nawe igibela ubheke emuva ugogo wakho mangena emanzini waphuma nenyoka nawe wangena lapho waphuma nayo lokho iyakubamba lokho abana
ngoba lithi wayesokhalweni lwakhe lesikhathi Abraham embusisa umesedi embusisa Abraham wabusiseka nobani yonke generation kaAbraham yonke ngoba ekhipheni okwesho wena ke elami intasho ithi uma wena urecognize ukuthi Jesus Christ is your high priest ngakho usakwamukela okweshumi namanje akashintshwa yena umpriest ome kuze kube phakade Hebrews chapter 7:8. Okay, sizwana bazalwane bengidlula nje lapho ngezwakala ngakho ke sithe lengubo le wengeke ayifake bani uJesu ngezwakala ngoba yayingabalevu umpriest omkhulu lo ngezwakala then ke ilengubo le iblue angithi le iblue robe ngezwakala le is white linen ngezwakala le ama breeches le a white na ngezwakala white tight i-tight ibhalwa kanjani okay bese kuzothi ngaphezulu kwalokho bese kuba khona le i-airport wezalo airport abathini ileyo na ke lesibonile oqalwa ngayo lapha na ku 28 verse 6 wayifaka la ke ngaphezulu kwezwakala ngena la ithi nayi red ngithatha red okay izocisha ibonakala ya ngithatha red yayifika ingene la inama colors ke wonke lama colors esikhulume ngawo kwezwakala ibe so bese yanqamula la ibe so kwezwakala bese ba ne yayiba yinde so kwezwakala igcine la bese ba ke nebhandi la khona kwezwakala ibelt eyibophayo belt liyabonakala uma uyibheka liboshiwe soliboshe njengathi iziyoni kezwakala uma sesibophe bese sithatha lesibophe sithi sesibeka yehle so kezwakala injalo kezwakala bese ke yayinama colors kezwakala ama colors amaningi ama colors amahle kezwakala o blue nobani kezwakala yayino blue no gold no blue gold and red kezwakala yona ke sengizobuyela kule mnyama ke manje khona kuzobonakala kahle bese ba ngisekhona noyibophu la yona ke la phezulu kwayo la kunamatshe la phezulu kwayo la emahlombe lezokala is kuna 6 stones lezokala anamagama lezokala ala phezulu sezokala bese kuzoba khona ke i-breastplate iba lapha yona esifubeni sakhe four. It's 444. Yeah, 4. Okay. I3. Okay. 4. Amatshe la wezwakala ama-stone there are 12 wezwakala stones wezwakala zinamagama wezwakala bese ke le ilokhu i-breastplate wezwakala bese ivuleka la phakathi kwayo inside yakhona Turim ne-Turim wezwakala engena phakathi lamatshe ke nawo ayekhandwe kanjalo bese bane-chain ke kune-chain le-gold elalihamba la lihambe la bese nala phansi la elijikela ngalo kunamaringi la likwazi ukuyibophela ngemuva so likwazi ukuyibophela futhi kuphi liyibophele la ukuthi ingamove kuyasho ukuthi bhalwe lapha so that it won't move esifubeni sakhe mayengena ihlale intact sizwana bazalwane ngakho ke mawumgqokise bese kuthi ke la phezulu ekhanda lakhe afake isigqoko eturban la ekhanda hayi lesigqoko somlomo wekeke kwezwakala hayi lesigqoko somlomo wekeke nesagqoko somlomo wekeke esifaka bo bishop lesesiso akusona lesi iturban kwezwakala iyayibala imhlophe white ikhandwe ngelinene bese kuzothi la kube
iplate legold. Elibhale holy To the Lord. to Unto the Lord. Lord. Lizwakala. Libhale iliboshwe ngentambo enjani? Eblue elibophelele ngale ngemuva. Lokhu is white linen, le ikhande kanjani. Ngakho uma umgqokisa umpristi kuyezwakala. Umgqokisa uqala ngaphansi, umfaka yini? Tight. Umfaka i-tight yelinen, uqede ufake i-rope emhlophe yelinen, uqede ufake i-rope eblue enama-pomegranate kuyezwakala. Le kusho ubungcwele, lokho kusho yini ungovela ezulwini. Uma umqedile bese ufaka i-pot kuyezwakala, effort kuyezwakala, yile enama-colors. Ina 6 colors kuyezwakala. Iyona-ke ayigqokayo le hamba so. Zonke ziyavela, kuvela le mhlophe, nazi izandla zakhe ngithi. Kuvela le mhlophe, kuvele Blue. le eblue, bese kuvela le i-pot kuyezwakala. Le red kuyezwakala. Le inamatshe ngithi. Then emva kwalokho bese kuba khona i-breastplate enamatshe nayo. Bese kuthi umqedileke kuyezwakala. Bese usumfaka isigqoko selinen, bese ithabheni bese ufaka iplate le holy unto the Lord. Ngakho mase eqedile ukuphuma ngalo, ayikho intambo, ayikho ichain ekhona la afaswa ngayo eqakaleni ukuthi uma esekhonza ngale mayefa adonswe ngayo, ayikho. Okay. Ikhulunywa abantu phela ayikho kuyezwakala. Ukuthi ke makwenzeka semumuza mhlambe engasamuvi insimbi zingasakhali babezokwenza njani. uNkulunkulu wenza into eyisimple, lamadodana anikela ngomnikelo ngempephe wrong, umlilo wrong, wawathatha washaya walahla ngaphandle ngoba wayazi ukuthi akekho ozongena phakathi. uLazarus memkhipha kangenanga ngethuneni, wathi Lazarus come out, waphuma uLazarus eboshiwa, kahambanga la uphuma eboshiwa, wasethe bamkhulula. Ngakho uma embulala kwezomshanga umlilo umthatha umlahle ngaphandle umPristi bezwa. Sasingekho isidingo uba babe ngeke bamdonse. Ngoba babemdonsa babezoshaya uNkulunkulu nabo bezwakala. Sizwana? Ngiyakhumbula ukuthi laba abashaya uNkulunkulu bayekeni. Ningabathinti. Ngoba wabathinta usenkingeni kwawena. Ngakho ke ayikho leyo nto bezwakala. Abantu abangalifundi kahle iBhayibheli. Noma ngabe oprofessor bangakanani, wena uno professor obhala incwadi yamaHebheru, mulimu answering of us. Okay, I can take some questions if there's any.